Da li je moguće zaraditi pare na kladionicama? Zarada u kladionici mnogima je san. Ljudi se uglavnom počinju kladiti iz čiste zabave, da bi to na kraju prešlo u nešto ozbiljnije, jer s vremenom počinju gubiti novac, a rijetko ko da skroz odustane od klađenja. Dok pojedini ljudi oko vas podižu velike iznose novca, vi samo gubite i ponekad nešto dobijete, ali uglavnom gubite, pa se pitate u čemu je njihova tajna. No tajne zapravo i nema. Jedino ko istinski zarađuje novce u kladionicama su same kladionice, odnosno njihovi vlasnici. Sistemske pogreške u kladionicama su se mogle prije događati, ali danas ih gotovo sigurno i nema. Može se dogoditi poneki kiks, ali toliko su rijetke njihove pogreške da je danas nemoguće pobijediti kladionice. A zašto je to tako? Računaju li kladionicama kompjuteri koeficijente ili su se dobro uvježbali u međuvremenu? Pa i jedno i drugo. Kao prvo, oni su iskusniji. Osim toga, ljudi koji se klade misle da mogu bolje procijeniti od procjenitelja koji to rade za kladionice za novac. To je nemoguće. To su ljudi čiji je to posao, to su statističari, bave se sportom i rezultatima čitav svoj život. Njima su najmanje 8 sati dnevno rezultati u glavi. Kao drugo, oni imaju informatičke sisteme koji im odmah blokiraju uplate u slučaju da dođe do povećanih uplata na određeni ishod. Odmah se kompjuter blokira i što je najvažnije, kladionice sada imaju udruge gdje mogu provjeriti svoje koeficijente prije nego ih javno i objave. Rezime svega je da bez imalo sumnje kladionice su samo još jedna dobro osmišljena firma kojoj je primarni cilj da zaradi na svojim klijentima, to jest na vama, a ne da vi klijenti zaradite na njima. To je stvar logike, to je stvar biznisa. No hajde da vidimo otkud tolika želja za klađenjem i kladionicama. Otkako postoji ljudski rod, postoji želja za brzim bogaćenjem, a samim tim postoji i kocka kao jedan od načina za brzo stjecanje bogatstva. Upravo zbog te prirodne želje za brzim stjecanjem velike količine imetka, naš narod svih poroka kockanje smatra nekako najbezazlenijim, opravdavajući to riječima: para je para, zaradio je u rudniku ili u toploj sobi, svejedno je, poneki listić igara na sreću, poneki tiket na kladionici, ma šta smeta. Međutim, kocka je vrlo opasna i uopće se ne razlikuje od drugih poroka. Počinje na isti način, a može imati jednako razoran efekat kao i alkoholizam ili narkomanija. Poslušajmo samo jedan primjer toga. Moje ime je Damir, ja sam sasvim običan dečko iz komšiluka. Moje ropstvo se zove kladionica. Jako đavolje oružje koje u današnje vrijeme uništava mnoge ljude i njihove obitelji. Sve započinje zabavom, pogađanjem sportskih rezultata uz mogućnost novčanog dobitka. Normalno, kako je šetan dobro pripremio teren, vrlo brzo se događa dobitak koji se naziva početnička sreća, koja se nažalost i meni dogodila. I nitko sretniji od mene. Pratiš sport, uložiš novac i dobivaš novac, milina, rješenje svih mojih životnih želja, a u stvari je to bio početak mog robovanja kladionici, tačnije šetanu. Nakon toga pomisliš da si otkrio sistem zarađivanja novca i tom zlu se posvjetiš, usmjeriš na to sve, misliš samo o rezultatima i novim sve većim i većim ulozima, novim dobicima, osobnom lažnom uspjehu i sve misliš da je to samo bezazlena zabava, a u nju si uronjen dan i noć. Tada zapostavljaš sve koji te vole i drže do tebe, pokušavaju te spasti od toga i reći da to nije dobro, ali ti to ništa ne doživljavaš i smatraš da su svi oni u krivu, a ti u pravu. I to ćeš im i dokazati. Međutim, dok postaneš svjestan toga da si rob kladionice, obično već biva kasno, postaješ prezadužen, nesretan i konstantno pokušavaš da se iščupaš i popraviš sa nekim novim listićem, ali tome nema kraja. Ideš sve dalje i dalje do samoga dna. I sretni su oni koji u ovim fazama ne posegnu za krađama, pljačkama ili ne daj Bože da dignu ruku na sebe kako bi okončali svoje muke. Statistika je ubitačna i ona nikada ne laže. Prema neslužbenim podacima, Bosna i Hercegovina je prva u Europi po broju kladionica u odnosu na broj stanovnika. Podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine govore da je za prvi 8 mjeseci ove godine uplata za igre na sreću dosegla brojku od 951 milion maraka. Prema doznanjima portala Žurnal, od te brojke je nešto više od 944 miliona uplaćeno u privatnim kladionicama, a oko 7 miliona se odnosi na lutriju Bosne i Hercegovine. Kao i uvijek kada su brojke i statistika u pitanju, analiza ovog podatka može se razvijati u nekoliko pravaca. Ako računamo prema ukupnom broju punoljetnih građana u Federaciji, svaki je prosječno u kladionicama potrošio 470 maraka.
Ukoliko kao referentnu brojku uzmemo broj zaposlenih, onda je svaki igrač na sreću u ovoj godini potrošio nešto više od 2000 maraka. Izostavili smo 340.000 umirovljenika i 376.000 nezaposlenih stanovnika federacije, samo pretpostavljajući da ne posjećuju kladionice. Međutim, ne trebaju nam statistički podaci da uvidimo koliko je kocka zastupljena u našem društvu, to je već uočljivo na prvi pogled. Kao što su prije nekoliko stoljeća jedna pored druge stajale zanatske radnje i dućani, danas se jedna do druge stoje kladionice. Islam kocku i klađenja svrstava u red najvećih zala i šejtanskih dijela koja ne mogu donijeti ništa dobro, nego samo čovjeka mogu odvesti u ponor. Uzvišeni Allah nakon zabrane kocke i klađenja poručuje: O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo. Zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti? Zapitaj se, čovječe, kakva je tvoja vjera, koliko li je samo brakova i porodica uništeno zbog kocke i kockanja? Koliko li je djece zaplakalo zbog ovog zla, ostalo bez krova nad glavom, osiromašilo? Strast za kockanjem razara u čovjeku sve plemenite vrline koje ga krase i zbog kojih se ljudi nazivaju ljudima. Kocka u čovjeku ubija razum, ljudsko dostojanstvo i čast, tako da je kockar spreman ukrasti, prevariti, slagati, pa i ubiti drugog čovjeka samo da bi došao do sredstava za kockanje. Nakon svega, čemu se nadaju vlasnici kockarnica i kladionica? Čemu se nadaju oni koji hljeb zarađuju na ovom poroku, zlu i haramu? Zar misli da će im Allah dati bereket u takvom imetku i da im on kad-tad neće propasti? Stoga budimo svjesni da je koristan novac samo onaj koji zaradimo svojim radom na halal način. Budimo svjesni da će nam Allah podariti na faku i zadovoljstvo onim što imamo ako se strpimo neimaštini. Budimo svjesni da igre na sreću nude samo iluziju o bogatstvu i lahkoj dobiti koje nas udaljavaju od ozbiljnog planiranja budućnosti i mukotrpnog rada. Budimo svjesni da ćemo pred Allahom odgovarati za način stjecanja i trošenja svoga imetka.